ଏବେ ଯୋଉ ଗୀତ ହଉଛି ମୋ କଥା ଗୁଡାକୁ ନେଇ ଗୀତ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏ ଗୀତ ମୁଁ ସେ ମୋ ନାତିଟୁ ଆଉ କହିଲି ଏ ପୁଅ ଆପୁଲ ଟିକେ ଖା, ସେ ଅଙ୍ଗୁର ଟିକେ ଖା, ଆରେ ଖାଉନୁ କଣ ଚଢିଗଲାଣୁ, ଇଏ ଖାଇବା ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି ତୁ ଖା, ତାକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଆ ବାଲା ଗୀତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଆପୁଲ କାମୁଡ଼ି ଖା, ଏ ଅଙ୍ଗୁର ଚୁଚିମି ଖା, ଆରେ ଖାଇଯା ଖାଇବା ପିଲା ହେଇଛୁ ଯଦି ଯା ତୁ ଖାଇଯା ରେ କହିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଜଣକୁ ଡାକିବି ତା ମାନେ ତମେ କଣ ଗୀତ କରିଦେବ? ଏବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆଇଛି ଯେ କଣ ମୋ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ତମ ହୃଦୟ, ତା ବାଇଶରେ ଶଳା ହୃଦୟ ଦିଆ ନିଆ ହଉଛ, ଗୋଟେ ଡିଲିଙ୍ଗସ୍ କରୁଛ, ଏଠି ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ଗୋଟେ ହୃଦୟ ବଦଳରେ ସେ ହୃଦୟ ଦେଇଦବ, ହେଲେ ସେ ଅପରେସନ ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ କରିବ? ମୋ କଥାଟା ବୁଝ, ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଦିଆ ନିଆ ହୁଅ, ଯେ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ହବ ସେଇଟା କିଏ? ଆମ ବେଳେ ଗୀତ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୀତ କଣ ବାହାରିଛି, କଣ ସେ ଗୀତ, ତୁମର ନିହାତି ଦରକାର, तो अजा डैस तोर निहाती दरकार। हाँ शला गोटे थर भल पाइल तुम तो बाहब 7 जन को साथी कर गोटे थर कौन गोटाए थर कौन ता मन मन किसी खराब उद्देश्य अच्छी पुणी कौन तू मत गुली मारे कि छुरी मारे कि मो मुहर मुति दिए किंतु शला गोटे थर कौन? हाँ तू तो गोटे अंडीर पुअटे ते कौन झी अभाव हे झी मिलबे गोटे थर। एबे कौन गीत पुणी गोटे बाहर कौन से गीतटी आमर कौन से गीतटी, हाँ भिजेई दे जा प्रिया तो प्रेम वर्षा शला एमती प्रेम तुम बर्षाऊच मोर 4 माण बिल ये शला वर्षा है 4 माण बिल ओदा आईचे हाथ बाईशे मोर जहाँ भी आम काले गीत होता तथापि ओडिया गीत सबुठु बढ़िया, आम गीत सबुठु बढ़िया ना कौन आम ओडिया आम गीत।